dati da quelles grandes montañas. Il Pirinemo Pizco in Svizzera è il Matterhorn. Ed exact quella montagna festivesce che sta in giubileum da 150 anni. Nominatamente è l'inglese Edward Whymper per la prima scrivilia insieme con 6 autori infine il Pissenzum di Piz. Dei avevi il nome che sapce bet scriviliers in quella montagna perché ci sei menja mal sier. Da let's tempo davi bet scriviliers tiosas per scriviliers squazzandi e perché era il piacere zont grand curti Edward vuol contengia il Piz. Ma til viadi in giù oi do 4 morts. Da venda là en blers de scriviliers in Matterhorn et in de dels è Dani Arnold. Per festivare quel jubileum el voglio rompere in record. Nominadamein reiver la ruta del nord, la pli greve del Matterhorn en il pli curt temps. Asciaia a genom per el Chachula na venda lanciata. Ma la ruta è bumo greve a malzigira, ma bene lunga, melia 100 metri d'altezza, el stu reiver tut per suls. Alu, so entre 1 ora a 46 minutos, es el arrivaus si som al Matterhorn. A quai ai propi in niev Rekord. 10 minutos bis sperts qu'il vei. Ich habe einmal hatte ich kalte Hände, da muss ich kurz meine Finger ein bisschen warm machen und dann habe ich vielleicht 30 Sekunden kurz gerastet, 2 Schluck getrunken und sonst habe ich nie eine Pause gemacht. Ade, si mal seguir driver topper suls, sau de siu record insieme con la prima ascensione del Edward Whymper avant 150 ans della storia del Matterhorn.